Africa, my continent, Africa, my home, Africa, the land of our ancestors, Africa, the land of my birth. Sise entry van Rieenen eGarage isimo njengamanje sithi njengamanje basazama ukutakula lezi moto vele bezistakile eqhamuka ngaseMontrose noma eqhamuka eHarrismith ezehlayo kuzothi bengaqeda ke lo mthamo bese bekwazi ukuthi bezama ukuvulela hayi ukuvulela befuna bekhuculule kulezi eqhamuka ngapha ngaseThekwini ezikhuphukayo ingcindezi enkulu ke vele ogandaganda basebenza kodwa ngale ngathi sisebenze nangale futhi eFree State ogandaganda bakhona baqhamuka eKZN kwa-DOT ziyasebenza insizwa kunenkungu iyacindezela kakhulu kwenza kube nzima kakhulu kanti uma kutakulwa imoto angithi uma begugula le ndaba yeqhwa ufuna begugule ufika imoto beyidonsa imoto beqede ukudonsa leyo moto kuzanye ukuthi ihambe bephinde begugule futhi yikho lokho kwenza ukuthi kuthathe ngesikhathi eside kunalesi mhlawumbe besicabanga ukuthi kuzoba yisona kodwa ngiyangakutshela khona okwamanje kuyasebenzeka kancane ziyakwazi kancane lezi ezistakile basakhiphe lezi ezistakile njalo hayi ukuthi khona umuntu ozoqhamuka eGoli ethu yehla sikhuluma abantu abastakile bakwazi ukuthi bebadlulise bebuye bedonsa abanye sisasebenza lowo mdlalo sizolokhu sinazisa ukuthi kuphi okunye okwenzakalayo kodwa kunzima kodwa kuyazameka.